chibai levek ule voin July ni somni pahni sang ni somni panga hian India ral thuam thar tur chu India kuta alana ni dona kan mi khol cham rei F-35B Lightning tru chuan India a chu san ve thung don boka hemi pahni chungchang le India fighter program then khat soi kan tum don ani thlamasa zun ni sompali jana India ram Thiruvananthapuram International Airport a United Kingdom fighter F-35B lo trum chu voin July ni somni pani hian thlok ho thei tura siam that ani ta a F-35 chu kan bye bye thei ta ani he F-35 hi a chiat na an soi lan jinga lian ber chu hydraulic problem ani anti a siam that mai a harani arin oma a khoi tu engineer le technical expert te an vain mi somri li pariat lai an ni a UK tangin mi somni pali British Royal Air Force tangin technical expert mi som pali le crew member som lai nan boy puya an jinga hian Lockheed Martin technician te po an telani India cham chung hian parking fee a ni tin cheng sang khat zanga atanga sang ni in carvel a choi ve tura an ngai ani US siam Apache helicopter chu Indian Army te kuta hlan ani don tange nge a rom handan chuan July ni somni pani hian Indian Army te kuta hlan tumani a he chanchin zia lai July ni somni pani chundar som pani thleng hi chuan anin hlan thu hriat alani lawa Ministry of Defence ro chuan alo thleng ti chu an post a official induction po an nei zoi mai tura kan ngai ani Indian Army te hian kumsang ni somni dai to a khan Apache helicopter paruk leina tur hian US nen in remna an siama kumsang ni somni pali mele zun thavela in peturati ani chungin chanrang awangin US hian aron pe mai theilawa dem po alo ang reng viawa atira an rom handan chuan helicopter hi thuang ni in pek turani a batch masa a pathum anin pe photanga adong pathum mero chu kumin sang ni somni panga kumtop lama in peturati ani line a masa pathum tur anin pe thei don ta chawa better late than never ti ang dawin nei lo ai chuan tlai deuh ma se poilo ve ti mai ngai ri ani Indian Army te lei tur hi Apache AH-64E ani a chun le zana po ral bei thei tur ani mai baka chum jing kara le rosur noya po ral tu thei tur le tal boi lo tura ngai ani hetiang taka tangkai ni wang hian borok tank tina minglem te po an phu saka Apache helicopter hi Indian Air Force te chuan kumsang ni som panga khan som ni pani leiturin in remnan lo nei pui to a Indian Air Force te hian helicopter som ni pani hi kumsang ni som ni July thla khan an dong kima tunchuma mi hi chu Indian Air Force te man tur ni lovin Indian Army te kol tur ani mela hin on Air Force Station a andang Hindon Air Base hi Asia khumol pui Air Base lian berle zau berani a thlo na lian C-17 Globemaster anda na mun ani bok Apache AH-64E hi khovela attacking helicopter thaber polangai ani ve a siam tu chu Boeing company ani India hian Pakistan laka invenan Pakistan ramri nai lam Western Command ada don ni alanga pilot le leilama a boy pui tur te po in training an lo nei sa vek to a India hian a manghal thei don ti nani Apache helicopter hi US baka UK Israel Taiwan le Egypt te po inan man lai me kani a Indian Army in paruk an nei thei tur hi alomam hle ani Apache helicopter paruk leina tur hian US dollar makta doi zaruk deal zi ani a kumin hian min pekim thei emang chumo Apache helicopter hi azama thai na chuan ranga ain thazau boka hei hi a ming than na pakhat chu ani a chungvir chunglama longbow radar anda te he tangkai he ni nan soya Indian Army te hian kumsang ni somni pani azir chian an neya chuan Apache helicopter hi somthum pakua mamu angin anin chuta an la label zel don po anima na le India hian ral thum lama har tharna achang ti thai turin ro manna an siam na sa a kumin March thakhan Defense Ministry of Defence le Hindustan Aeronautics Limited HAL da chuan cheng vaibel che sing ruk sang ni zasari manhu kontrakan ziaka hei hi helicopter zang khai light combat helicopter prachan anti angchi zasomnga paruk siam na turani a prachan helicopter hi siam zo ani huna chuan somruk paruk chu US
somruk paruk chu Air Force in an changanga somkua ero chu Indian Army ten an changthung don ani India hian independent kumzana sang zakwa somli pasari a chuan jet fighter sang chuang squadron somruk vel nei mana ṭumah tuna hi chuan fighter hi zaruk vel chang chau anei ani a kumsom hnih vel hnuah hian anei manangemo voi khata nei vaka har sata wangin Indian Air Force te hian 5th generation stealth fighter hi somruk vel an mamo thu an lo soi to a India na siam ve mek amka hi kumsom hnulam vel man thei chau turani awangin Defense Ministry po in 5th generation stealth fighter lei hi chu athup hungin tha ati a US nge dorang Russia ti ero chu an la soi thei bik lawani Russia nen hian anin dor don hnai nialan lain US in Russia a hrek nakal zela Russia ne na tangral thum leite po US hian hrek telatum si awangin India hian Russia ne na indor ton chungchanga ngoya do ri ni in langani jet fighter call engine hi India hian ala siam velo wangin India fighter thartur amka engine tur hi tunga siam don ala chiang lawa UK France le Japan te hian siam anin huam thuero chun soihloma thuthang omme ka chuan India hian United Kingdom lama Rolls Royce ai chuan France company Safran an thlang don ni omin an soya France hian full technology transfer an tiam ni an soibok engine chungchanga hian Texas Mark 1 hian US siam an manga an zong chang don nge ramdang an hoito don riat ani lawa amka thlo tir chin tur prototype le squadron masaber tur ro chu romandana chuan US siam engine lamang turati ani a anulam zela ero chuan France company Safran nen hian an siam dun don ta ani mel khop maya thu chiang fek fok chal kol pen ang foka chiang ro chu alani lo deu ral thuam in leitir chungchanga hian ahun taka in pek hi aharani arin oma khovela ral thuam nga le siam tam US po hian Tejas engine hi ati khotlai reya mani luka defense minister Rajnath Singh le US defense secretary Pete Hegseth te anin mu tum khan Tejas engine tur hi man mo turin Rajnath Singh hian angena anron man mo ve chau khani a Apache helicopter la hun tiam aya thlaso panga zita tlaya anron pe thei chawa US po hi ringam harve tho ani amka hi kum nga chunga thlo tir chin ngai chuan ṭumah ma se a engine ber hi har san nom tur chuni US company GE engine hi thlo tir chin tur le siam chu ma sak howa mangdon po nita se US hian chuan lam eng mo siamin ati khotlai le lawang ti soinga mahara kumsang ni somthum malam hian an thlo tir chin man meu poinarinom lawani India hian jet engine hi siam lo tum ve to thina DRDA noya gas turbine research establishment in boipuin aminga cavalry engine program an vua antum dan chuan Tejas fighter ho mantura siam tum an ni a ma se fighter engine atan meu chuan man plak turin an chuat thei talawani rin oma drone ho manatan an tile ta zoka jet fighter engine siam hi chu India thiam na hian ala phak lo tila sual om love Indian jet fighter lamaro man na nei le kalpui mek te chuti hian khai khom ta ila Rafale F4 hi somruk vel le tum meka then khat alo thleng to a mang mek boka alo la thleng kim lo de thunga tin India kut chuak leo tur amka an boipui meka hei hi 5.5 generation turani amka hi chini in siam an tum nge a chu Mark 1 le Mark 1 ai changkang phet Mark 2 in siam an tuma amka hrim hi zanhi vel siam India hian atumani Tejas hi Mark 1A siam atum mek boka hei hi 4.5 generation turani anga Indian Air Force chuan Tejas Mark 1A hi somriat vel ordar phota adang za vel ordar le tum boka Tejas Mark 2 an boipui mek boka nakum tir lam te hi chuan thlo tir chin thei anin beisaya tuna tanga kumruk kumsari vela chuan Indian Air Force te kuta hlan thei an tum nge ni Mark 2 ho hi Indian Air Force chuan za chuang ordar an siam to a ti chuan Tejas fighter hi chi thum om don ta ti na ni a chung te chu Tejas Mark 1 te Mark 1A le Mark 2 te an ni anga siam chu sa te nen Tejas fighter hi zali vel chu India hian nei tumani heng hi ruam man na lang sar zual ni ma se
India hian fighter an nei bel thur don lo te ro chu hriat puila a chan chu a fighter re to le hlui to chol tir ngai anga maya India hian entinan jaguar te po a siam turam te po inan mandu to lo ani a chuti chung chuan hmang lo theilo din hmuna ala oma wang chawla hmang thram ani a fighter thar nei chuan jaguar ho hian hlui hlon don ti a chianga tin amka an nei huna phei chuan tuna kan chuan vor sukhoi ho Su-30 Mark 1 te po hi an chol tir vek arin bokani khati chin khanile phot selangin lo dam tlang zel ula lalpan mal som le theu che uro se